mani yisina nga million banda biu nyavelne ku yelma hala en po pa boble ning pa man ka ko dagban pa fesh te bar mada pa dagban ba akolan baniranga dunya ngo akolan banga ba te yuma amaka yo banyara la ya yelo Okay, chekati azan power te banam na za du matin wala na nam du ka gasi wonte mina za sa nya vele ka ton pata lan fi di ko punu kati aka na te jinji mo punu yeti za anfane sheldon bien ya zanti sambana nam ke di yulum bone abu muaz jinwo ka te piul bole inside tamale GAIDA-COM TV zo inshallah zumo ti amala nirba yiti dumo pune katam punku nang de sham timini an will topic share zumo wonyala yeto ashele then very broad pam ka shire so kamza sa biagune ban kapa man ban mal pa bazasa bazan hadir batal lara yeto ama pune do me haldi kunye girlfriend ka male agwana to di lara taloma zumo te bonne te yulia kamane to do more paba as compared to southern women zangpa bebiase do il polo sauta polo yurlam bangbabe yidanam sham tiyan zang wana paba zang mahande saf polo wulan yare lala zozuo ngala nubole mixer side on yala concerned citizen kanye contractor lala nyele katamale dampi zonyo tulu ko kena te dumo pune dezo chekan namba marahabi piana jiman bamba yi marahabi to come now. Okay, so bro zonye atule anpiana to dumo pune ami to yarma na adulti te program shama tampon nan kama wula ka nyal to e program shama yin nan nta da vial pam okay hali mama yin monitor ma TikTok page ma zo yin ye kan nirbo comment ben yar shama so far nta nkwam ngon to nyiro o mena hali excuse me lady my be o wumda aggressive lady so that and bon mara chance yes there's one in Pilshama okay now on the top song okay inshallah so ne labna sana ma tuli che kan pile with Mr. Side bro ti zon bon ti wili kama ti tudino paba as compared to southern ladies I really zangpa pashaban nan katare kabe dabaya ti yulu sauta polo wula ka anyarba zang ti an zang bang mahande tunzum paomo to tule ko am pola ti program wa management za ha ba yinga okay na nyengo nyete kola ngoma okay ka yisamba na ti mpuselo za ha ba ma za ne te program okay ne te puya ka pa because ten non de program ngoma ten non de la menere son bien ko kare chanveyer te bo tursu te yarla de yan cha bia ko ma viela te bia da pu no ngwana bi ko ngwana katbi zo kat non de la program so kamza ha lere te pour ka para kana ku pande jande ye subscribe ma ka like ra other places to be YouTube, to be Facebook, to be TikTok. This is where ka program ananda. To ne nche to ama punisham tu le nyara. Ne to ngwana paba. Ne to do polo ha paba. I think it's a broad issue. Kare the zahama the zasha. Why? Because ngwana to ngumse te paba sham. Da biya da ko kace tudu ne gumse ba pa abasham anyewo da so tudu pa wannan nan da bai da nan sham da biya da konko kace ngona ta pa wannan nan da tisham ta zahama la pa ba nya bo biya go ne bisham okay and pa wannan bisham is kesele ka to ban pa hal hatin nake anyewo
in be samba na ko bisham da biala da kongo kaci oita pana on bisham dimi ne nye shambala aborbe ajela nyere because pa min do yar pa no burome anye but pa on convince do ko lero pa do yi kanata yala no borame o den za ko nyelo yala no borame la o jashel ayam bien do denen yen cheka lego pa au denen yen cheka lego pa. You understand? Then you have broad issue. To the Pabma meaning one up Pabza, then you shambala who. But remember difference man yala wula. Unwana adini shetam mala. Ima Islamic religion yele, Christianity yele, traditionalism yele. The Zayinga kamwula tababa. Bayidanam jilmamin de batsashi ni nyesham ntaba anye but kapama mama le karate pige wonna borno bisham okay so pama na borno bisham denen convince do ko lero pa be denen convince do ko chiro kabakpo you understand Pama ne zang jilim shele inti doma. Pama ne zang time shele inti doma. Keren shele din yan biere pune. Yurlam shele din yan biere pune. Denon woro dongo kamane ya paso na board na minojin ko legam pa. Okay. You understand? Lala bjahuma mi denen lan wore doma kan bor paso ma mbala. You understand? So yan chama tak to the power pui kana ngwana. The member difference ma to the podo ha. The zoom ka ba power ka ba tribe jida be danam jilma 20%. Ka ba jilman kai zankana ngwana tene lerle sham karnye 80%. Do to the polo Antonia ka pa ko yago noi danta pa. You understand? But 80% jilma dan kan kata lamba. Sa kar kunye normal nzanta ba. Normal. Excuse me. You understand? Ban kunye normal kana to bua idana. Ima onyelo text message. Ko mino idan pago. Dele na gbanchire wo sunsun. Be maybe so nyelo no idan la ala pa ya kaza. Be o shirku nyelo idamin pa ya kaza kara dene to yiko ka won buo idama ka ba ku nyele normal kana bedu onto biara ko ngwarsa koro zo ko okay kara ba daha ko to sakoro mpo nim para ngo vien yela ka do ngo blante ta pass ngo yela ka ku dile to sai no so do you understand the member difference man but the lampa ha polo I nyam ka to do ha pama ko yi antinyi singlet anya nda singlet ma 10 cedi 20 cedi nkuna ta to yi dana ko yi dan sai antinyi liga 2 million ka dala malona ami anyer picture but 20% la puna pabala agbaya so de chamaka ba jilman kai na bai dan nama na ba jilman na bai dan nama the share boundaries okay I mean understand shama on that aspect but malaban to convince the dabma sham by gift o ko shima unexpected we dan ko shima expected ko tipchat na ka gbob jeans twena be ko tipchat na ka jiliga twena o chamata nya ka da simsi we dana ko damal na ana shala lalami ko kulen kuro so sai dajira gadu to the polo den ma bala I kanan wana the power 90 be 100 pune tu ka nya ko ma so pie no to no yidana anye because o mama mi ne dan shal on ku yago no yidan la o da mele large
hal do ma yeb zaasa o ying nim yan zaasa ba yi na maybe du puna kar nan ka so bo wumle ka so bo nya est que ko gbe ben ma me te ngwana shabba to zo ka ma arba yidan la o de porame ba ka ele ku gbe ben a shi dinan ka na bor da sa tren ngwana ma dari kanan bala ko bandan ma bela ko no to ku budo ma ha ko yina vagu ko kadolo mbuo ni rebe mbuo twana du ka la ta so vle kan lo rebelane but ngwana de ko to nan anya ta pa ma ba zo na ba to miet ba ya tla ye to atula okay you understand don't wanna pa ba zo ya ti ye to atula ya we ya le to atule do mi on ko to mi ala zo possible karapa zan mi la zan ana san la ka kan ka ba ire ku yi te chure dinan so ye to atu she ben ka regina sune ka so ire website ta pa gwa karma la to do dabama o pa ma mi o kaso twe no mi o simple because o zan a chan ko tun na zo azuna bi ba wona ta pa ma da bian ho ba de zo na ta pa ma zan ta chan ko tu so because of that ma o mi ayan buo burshe ma gba na zo bon do hal zo o bana jin buo le katom chan o yan ta kaya mangle yes ko yan number 3 no no yi dana of course ami a get the picture ma o yang na ma ba train no mi do ma so o bo bourse le be ko o bourse lo la ko be anya ya ma le you understand so the member difference in bala on that aspect the pa ma mean in my problem sharing one ba jite you okay come on to the polo pa na zo ko to yintinye liga underpants singlet ka damlo ida na ma ngona ta pa ma je so no so chama ka ta gbadi jiba you hambu you understand but why could she unexpected ka party yida kunna ka bubble singlet maybe 3 pay ma set maybe 6 pay ma set ala ko dale okay so kana like chongo de ma pa mo jimni igbela kavene for instance maybe amala pa ami ko butum le tun shele bino yin ntro okay ko yi sambane ente gbabli ga chena yindo ko boho onye lagra lo che pour zanda ligue mo zanda o yirmna lo che pour trust ne kan ani pomba ta pa ko yi sambane ta gbabna ta sha view hello meltuma kanin bato sha view baranin yito ko katuma ba ami mane atro lagra shan o man ya no surprise abe o vielga dundon ka dundon yasma o en save la pompipia just because of a surprise mazo you understand so what is jilena aso yam palgama kamma yes you understand so I capital kware hijab 5 million 10 million ka yi ati kama passing grade kan ye kara big bono sha da hijab 10 million ma na sa ala ko zan 10 million or zan maybe 20 cities on 10 million that is it but the problem actually that is just their problem here anasala and kabasha biane dubu is also another factor so chekan kana ne labna asane ne bo hama ayula ye to ama zangpa jilma polo ka zang mahande taba southerners ne tereba yidanam jilma yes ka compare zanti chongo bro chekan kana asane ka yulungo zantema o yula de jilma aspect ti yulme kama ndi south polo zangpa ti ngwana paba bem biesham ne te dabomo te dundona puni be te dur puni ti en zang la zang mande tunzun ma be saudines to mpu ya ka pa nta ntulu mo kan kana isidi on okay dimin non vien yanga okay te ba pa ya shi to ashama yeah akana tele chaman le te tudu boblo polo pa men zang patun wana polo pa ma alle to tudu poloma pabma de yirla wum subshina alle pam de yirla wum subshina because akat le o start akat le yurlam ni en pilsham hal enton tabata hal entle ba mele yurlum konkor nyala ban sha swimming ne bole de nyala emotion kan ye ka spiritual bede
ko bin ya shabe abe nyele ka filer le kaman tumbu wumdo to abe nyer puham kale wumdo ya asabu akatele before ka be nan tudu boblon polo pabo before ko min do yen petabne ntizal ne bo borla taba kama wondi yelne de tune pa convince ala la shirnyale de tune pa convince do ko nan to ko kuno ya akatele be banye dolo nama ka church nta ale be malab marriage council committees be church in mpune bitisa botab hat sa na be ngam Banto chan under counseling ma for so many months before ka church man and satba the santi dire kama bangsam share tune because do yiljinbo is a matter of life and death anchanma akchangma ala kanyang labana tun wana bi yankul sama ka dula ka yo wumsubne be yi shalambara wa ku chankar be kawla shaji to so alle be din nang lalama ka banan sati ka banan amliya da sa wumsub kana nimfo karatba yeto ase ka bazan baba tun wana ma diri kan one bobwanda anto yi tumpuni tun yin halin zawon ta pa 5 ka bi ponse ban sada be yeji ma kabna yin jita palazo ka vin ya ngamba akana tele lala ta bi haguma so di yan can lala harkatu kuldu wula kanin bugdu ma yana wula kanin bugudu wula kanin to surprise kaman kamni yan pa tumne no ba tumne zai is a matter of trust o yin tiji ban sha'ana dole nyal na buhe ka bo ya anye dunya kaza o atie ga na tiro lugro ba son de bela nti surprise mani yisina nan nga million banda biu nyavel ne yelma hala en ko pa boble ning pa man ka ko dagban pa fresh te bar ma da pa dagban ba kan le bo bole ci ka yellala ngwe ban yalla wumsubo sa shel ye to ko yelma ka zungo tum boate ma wumsub ma na biale be de hakan ban wumsir ma biane be bul hakan be jaman shelen kana ta tale de mal nan bo pam ka isi dol ma kulen yan carte malfi na yina sham ka dolo kulo yan carte nye vi do mi pa shabuto bubbe yan se ven yanga a nyum ko kuza paza ama chodu akutu jilma oncha brazia son kayi o mal bia kayi diaper son tue antuna aben yurma su yan yiseme be ko na chi opieto bi son tion ka te pia na ko o bunote ote na ayirti jir sambra ati sambra tinyela la du onin lanta dezo kanyen so to ngwana ma bombale mosugo bien ka bu baza mal ban pamle ban manchel polo tudu pa ka na to chojilo nye wumsugo ka na to chojila yanga ka go yuma nu ko jingula e ngwana pade ga fara ya tudu pa Muhammad di kane akata le nimpolo. I stay in Accra for almost 10 years so mila de baza boble ne nyeshe kaman chomni yalla ko shishilo to ama bel on di yele zang pa bejilma polo zang kana be dan nam polo ma yamangle tin lihle shambala kaman 100% ma ortila 2% kaman 20% banan tirbi da banan nikaba jilma be akata le tin lihle shambala ma pai tun wana tibulbu ne pai ya go lo idana obe ma ko wannan zalma ba ko na barka man di bin yala lala man ne bisina na research bin yala lala okay akam na tizan man nan pama shoes ne arnye pama ye to atula shebian don to yilo pa ye to karpa chira ka pama kutu kona recover from that wana me tubutu nung de I'm sorry to dab ma kan yel kafla kafma bitini pam so tubutu nung de I'm sorry so atinye ni man ma emotional la kanani ka spiritual ma agba kanani so anyam ko nasel zan son tumna tun sha halon to yi bi zan son atwe ye ligan son atwe
because antrito shamyang lao antrito shamyang dinin cheko au nom de la ba non ko lapsela biar mazan ama dadam kam yo hambo bela nyele di mukang ba di dinin nyele because one chant ko young mana one are you from different family to your family so the two are protect you okay ni yang guide ru kaman cham ni yelma na babang da panara so you to ashanga bi shenyi nan guide ru biengo ka biengo manin ya shamu ka dine dinin ti cheka pambe ya ne de karo ama bon papo zo nyon tai ama ti generation o ma didi kane anyela bia ko sa passer bla o ko to do ajelo fu sun kan yimo de biane o ko to do salon vosun wota ka di ama an love to do bubble poloma biti anye o ten join majority kama o pa 16 17 years zasa anyamo o do ajelo fu shamu ka am ban jollof ka because o ma ichan luglo kamo dolome o en chanda o jirome o en chang sande sabe o jirome tuno darben yar shanga thank you to do donc wala me de zoya ka pa bien te pa 30 years ba ka pour jangle be ya e man bi yel man yel karne taliban chel no lan ko yema yon be ma pa sa pa mbo because te man ma zan la te be ma shablia boma mba minda na za ya boma dans le nin ko tiang ba na shele abu wuro duntu kamata abin biyan nkulla biyan ni sami bu suhur nawo no do abiya ka twika ko be wa ni yan twika chu kan twika chu ma ka bunma be ka farama din ka cenzolo biyan no gbati zan wo bi do ka nya ka ti chanti yang se pamne ka sapta kane okay obo buanli yang okay dugolma obo buanli yang ne ku yere to ashan that is example aku yitan pun zauna ay nyeleme pasara ne mamma shi an yina ti shi zauna sambara so chekan so haka guyinti envo kom ka lavna ay ko be lol kam ka yuna GAIDA-COM TV zone bon inside tamal zone tia ni alu kirki shama mankan ya design mama mankan nyanwo yima liga ma and sa she kamera adi kunan ka agwaza hanye liga ma karna avial anto bol mankan ko ozang nyama ma kana be lolo kam be kan wa ha be lo shepulo dinye o bela shisha ay ku ko yang pal da mo chena ay te pa suje pa ba ay abisko to ne bela ka yule anu dirgo zo nyala un o shto be ni mane anto chente liga ma nya dem be mankan shop ma pu ne pam pompon de pa nyala mankan exclusive west te migrate from forced to exclusive so ni ma bien so ma sampam te pa drink parcelan ku yuno ma ayul galama konko ba kaso yen ya ne dem ma kwarse ne nyugo dezo la drink ma dinya katies watermelon juice with pineapple juice so natural watermelon yen the pineapple juice karlenye zero sugar o benon si chernon denne bam bien ka je si chire ma into nyule e bangba ku bor se don masem no nyel si chire mi karapune si chire karapune ay ñu drink mo wallahi am bon shi mbo ben shatama ne ku zan drink ma zan wahama domingo hale pampun nyule ka tesfa ne ay nyule adoshi zan pa a papolo yela ma ko en lurma ka ma su do perla wala si chire karapune natural ingredients na wonu kun nan ban shan atama dan ka bazan zan bale la drink moma dezo ti en yisi be chan ko bol nan ba mata dinnan mai kai bolle onan nationwide delivery abian kara ye puluka be togo sementan tanto package les anta kara paga so anto bol 024 64 024 68 41 475
024684145 nti pahi 0206636472020663647 ay bolli on to zang drink ma dinya delivery ka bora be amala occasion ka bolla la table drink ma kar ko nyala yul chanta me ma different flavors nyala dezo chat vo ko ma ka labna tena nyala ban be dumo pune. Okay, so to vo koma ka labna dampi na nyala ngumbe dumo pu nte table misa side ame wil te zon jima de a chen vien yala nga pam chekanya bro arna gube to ama chen kan nso haka yinte vo koma ton tinto ni te mila yurlama dennem en chekati in terms of the sauta maybe and as to how thing bubti dan sham then check at the failure to marriage isma to me yurlama to me million vigilance she because alle yurlum de nyala broten asu ko sana borso ko ba sano bora to duniya yil ban shalan kanta pal because the chanman spiritually channe physically in channa ban sha kam ama zongo ma so ya no yura ka vop shel polo ka gba na yuso ka vop shel polo so ni ma nin to boy be kana be yada be kana aten yam ka hali jine iben jin chan shele ka wurum be kana ni okay ama unko emphasize la on wumsub ma shi pam ka be ma pam failera upbringing ma upbringing ma ni ma ne shi ka be pam failera ni eden tale ka be pam failera ma bi ku ka ta puho yan wundin yala banyan nin sham do yayi ku nyalare wundin nin sham banyan nin sham nin amliya ma kuntain ka nin wula ka bon ma reception manda na amliya nda ban nin bin ma bin panan da bana shan ma kan nirbi nin swar lampa kan nirbi nin swar lampa nin go I have a very beautiful wife. Even if you see my kids, you know my wife is beautiful. And she's from a well-trained home. Yeah. So, come to bra accuse my palms. So, never know them, babla nan pictures, but ni ma, babla nan de. Babla nan canon the bana karama, karale kain. No. It's 30-40% of the disorderly marriages. Yes. I'm cannot in your picture. Mazala da clear you. So da million so rajin pass comment kar paga ngum hal no zo mino bu asra yes tin yalla yon so to sur la te man ma ne te ban ma ban na bene be ma wum sub shede tunu bu zan za anan sashel onyan yi yanga asba sadan tunu bi pomble be yanga ka ba wo dogole sadan tunu bi pomble bianan yise pu subai o to pu subai ba ma wa hayi ni na pour la subai ko na wonu su jengle yes kaza abi on jamne naawon ni sham niri jamne naawon uzwarla nambo because naawon yan cham kan nambo zugo shel biaso no so hala kul do kam ay nyame ka zor do ma nambo ka gbobo du ven yala ka to gbobi bi ven yala hatin yo anto apanto yiti bin sha anta tabia ka ba miri yala because agbagbo ba ma ven yala ko ami antiro sham yes Tima konko wu non to dabin shaka man kwamne singlet na tita dozo anye sashel bi ne yiri yanga asba ntel labr no butum de tuma halo tum de tuma de tuna mi sashel onyan kuna yanga onanye pazel ne nte songo ma dogole hali nyala pa bob nyaba kar polo man dogura on to kuna nte puho magarbi yanga mpo isha halo yi yung asuyen dome because on yimo kuna kurga nasa be kurga nu kame biya kaza kuna de zo on kuna sashen o ma de tune halo la yiba at least 9-10 de tune bi ma la be yan zo be la me bi ma bi tambe bi yala wa mi bi ma be ya o be ya ngomba mi
hali de patar ka bi ma to yin ti jibin shan atiti ban obi man ko die ka vun ma de la kane de zo ti belir da an bi ha nyam ka nan amliya kuntan 3 months ka amliya luhurum hal yongo de bien 1 month amliya da be yongo de bien 1 week to twama tima 1 week ga amliya be yongo kar wurum sauta yi ka do yila ku to jine pa o sauta nyala dine anyam goba ai dun don sham anyang boba ai dan du sham anyang bob nyin dongo e pa on mama personal hygiene yes pa so be no yago no nga ku fu kas pa so mi bene ka tento ko kama dinyame maybe amino inna pili biago sa shelmo an yer shelmo karno to bien ka do ma so kene ka bu baby you want to pana yanga ntiki no mo ba ka problem canada ne to ambo actuellement de vielle pam da bombe yer man no bang ne pa nara ama mamba satile manwo amin pa e bien pa chira 1 month chira yobo 1 year ki ning bana taba na woni ijura wo menye to anwo na woni yura won review da shi kamta inde mal yana zulu nagala tablin chama ka ne cha ko non tai da dan mi batara nagala ngunin decide no tai amen zala ya kaza zor ma ba su convenient so be to yolo girlfriend la because yolo kula kana de mi tunoro ko ka zala wa an yisma pist na me jamaki yan zangla de zoro tunu da dam ka tian pa nu amlia ko ngula hanya zo ya ka jama bien ki to jam da nan la jama ndago biala de sa hala ka biala ba yin chom shin shan be ka vops anyam ko nyando manga de sa yulo to ashara de chu o benin arrogant o indi la to ama o benin arrogant anyam ko o jenje sule ko no ka bol ka aminya wazakala an yayyan mangal mazo ka la balan pai da sa film chan ma a film chan a wazakala nta kwango mi gbanne anya wazakala anyam ka anyam bugum amibanya da sa film ma yes because you are telling her the right thing ninde boro na zolo amibu boro na zolo ku be kam anto chulala manda bor bi pombul so karpala malan yanan zolo nda bon nin changilo life tin je sasher ngo malabi hata ka jiwo idan yanga kan you professional teacher wow amanda min chante za disona ayel gulo kan ya do yin ko yina kan ko kula ni ya ko tibbe ko ne ra chu na she ko to bwa ma bwa ko ne bukan le ku buru san nana to kana haliyan ti bulo ko na kan ko kanan ya man yulo mbor na te be din na shele bia visun ka tigen yala kan yo nala no bisko Biden ma kan boto bulo le che ka bilala ko man na onzo no bi Anthony ka dabba pa dabba na gulo ka bo anyar den on na onzo labwa man bin yarban sha nyas mo kan ko wuhra ka to be yel kan tum ko yel ma kan zo chante chati la tuma on ta asho dalir shembala ka do yina ten yere to asha no tir store mo man bonne da ma hanke kana kama abe bi havelle wum subshi anyam kana on yu dalirta ka on pietuma ma chande ka paso nyu ka konjia ne shobu to tuzodo ne sunzan ma jatu mama ko kana yang ti yelma man yo yamale awum di yamale nkaniya nan pa so an cha fama pa linga non via o viela di nun ta nyin sama ko jesuli manda babal mu to ko chan ko ma bol ma kan chan be yanga ma yamanga kan yulma na kaniya nan pa dozo doma wonde boro ko gba boro na onzo mun kulmo doma no ku kana data ma doma dal bela ti pol on wura on po be ke university wow so on nyula la ma tarnin tu ko bo kamli yellow zo mi no bia tambala wow bima me adanyo grade from on na nobisco excellent but ko chan yirang
yiko kalense na mama beto da gbam nyama no kum yimbala bi su sa do men je do zala ko to dirza ayan dila tar kai duzo ka bandiru kam ka tidira so anto ni fara maria ka bi yirtin nan de yolm kam na ki dira ka fiyen yalanga mbala de tuna bi dol do ka mi do suun dol ma don shi bien problem ite bien amia yan chanchele so den nan la ka do ma ko nu amalia zo ta ko do non chanshukuru ko yo tela tumala nto so nya professional teacher so bro ne labna san chekate yulungu bro yulla kama ambu la sauta yetwa oshiro ya targa wula ka gba yun la yelmo ma domi la bnu ma nyala ban sha din damne te marriages pam regards to yel ne pa bedu katu che duma karbe basa ntetablo mama personal hygiene disa o mama ningbin sauta gbogbo yetwa kati yarmo ntepate dundona tunto palo dundona nguna inyala ini vobo mbiene kama misali family house so den to jani so kamza hamalma ama idu pune no mama personal hygiene la bno ma de zoya kare largarta amren pam domi tuli den to no kana nye pasar mo mburu ko gbo man fen yalanga maybe da gor shapa han to da tulale ne mon bonon tru ko to pana ya wonda gbo ni gbana sham samban ma ko bla gboble le do ayim ka che behlema o ku chante jin lolo kam o yirlam zante bino moika seloza hanye bi hamane bisha la ma za ha fen yalanga ba. Well, you're talking about we on a can yell and truly near yelly shem yella to power ma than a mamma kubera. Yes, the passion to go for a catam better be to Jurma than a mamma, but they are part of us. You understand? So the 2 minutes than a mamma understand a kamaya than a no mean than a big Juma. Nyene na nye mama mbeduma you understand pa matan ko da banama yil sha behimbara you understand ka zona nta pa ma zo ki beju de vielme te zanta pa ma le te zonema ane ka zamba le te zo pa ba agba ya sa she kam ka shawara bet min basunsu kana nan zamba lete da cha katamin ba jamda amina pa ino nan gbana na taba ka jamda to ye to akam anto yolo ko nyele normal yes agbaya amina pa bedu zamo lega amanga adachi kazo lega adachi kan nan gbana na pa ma. So you talk come anto yellow ko yellow normal because of input jam the mala iron yellow lisha. You understand? Karate past stage shele. No yama gafara. Amina pa doshi kaban yo vien yelenga maybe obella kwa lo shape lo ka de kapunu. No, kapunu. Au kapa kopena. Badle depend la nimvo so nya na pa ma na nyesu nta. You understand? Amina pa no nguna tabaka tale nyele. De vuro mo matana na to yiho yeshen apunu. Ko ban anyeso o yata targa ka ban onyeso ayata targa because tanama halta pa ma ko to ban tana donc to ko ban ba na sham la ka ko to ban tana ho and anya yurlam all the time in yarlam pa kama ya yebe se biala pa hare pune there is a little bit madness in love aborbe ajelan yele ko yurlam yan chema ka nan ban shaw kan ye yalma ta chankana papa ma bozo kan no I understand man nang lama. This is the questions kayam kara man nang mo salazo
so a pa sabta nan bo de ambia sane kare ambia sane ma ka yila ambio shamne de mala ayen di o fila sha ko kunyele normal ana sanla bara mina pa ay banan nan bana tabai to ashan abena akuto yelo halo gba kuto yela alba you understand yung yan dolka o zalaba ana ya busukom ane anyam ko it means that abor no sukom po ke na ndon so abona yelti kama pa chapto mal de soutiene ka okulu kana papa ko wa ka busukom do ka ton kana na that is the baga papa 100 pour be nzo jire na 70 la nyeba ka ko za oh no man yela mi ya katanan banye bi dan na magba tebo wuba dozo kan yela malan bi kaman mane iku yitan punu kuna kabla yi kamene pa ko dir fila du hal at the end of the day intiambo azala ana ya busukom ko yisi nchante yitukom mtente su kaka to yama agba yisi su kangba yisi twi nte yin su kom ma maybe su ko o yibo yan bo amame comment ka su be ko tule ko no mo me kama ndi je kom kara tule pam so o ku pa go kom ma to en tamlan gbadene o su no yan pa en ma za shan kan ya ma to twam ta pelsa kom ko nyi nguna mi an bora kom sha you understand so tin yan bia ba sham dana wo tin yan zan bana ka ba ta be sha bara ai be nang gbada to mi yi charlan so ko yema no mino pa na jinshin do 10 minutes boxing yan kam na bi no o mo no free no pa na bi ko na ba mala ni pinshi so ha mo yin yama kan balan pa moto chena da biro me ai lana ma don ba muna bora civilization because you see there are some certain things kama you be surprised kama pa akuto ko na pa mala ni kinsu so therefore pa nyo ke kuto lange na ka dambala you understand pa mami majority number of them but bora lebgabo so akasa na lebgo okuto bi on board no patient so ka ta pa ma ka ta damban ba tanam yan transform ba dan bor ba sham kam nam bela aba transform ko yan biro mbe sham course on ma hashilo yan bere ko kachi hashad am bora yan ami anda sanalla on ma hashilo yan da bere ko kachi nyine am bor hashale ayan so there are two different things all together so apa you o yan na oy paga na shi yin mamman pa nondo am bor no bisham ka wurule okay so kama tin yar shalmu dinan ka abwa pana nti bio bi hashale din am bor no bi din ye maybe I expect ne du da ko mele kan mama yisemilto din cheko hankal labana ne biane duma isa da ngum melema ka aku biela ne ka banyar tabo sane la la pa to ko pon le ne bugwaza ha ba biya san kulba be abe melto de sina melduma kamandere fon yara la de sina melduma to ko nya ho an non nan gbana nan won shamma aku tena za ka duma ta dala de ne ta duho ka ba nya ya cha duma sham o nyam kama no o pon o man so agbana yelle shamma de be yi so he anye ko yin tap mo one stick you understand nkanante non duma nyam kiza habia da pula barai bo shijin ta ka no shamma ndizan la ye to oh no o ba mal la so you understand so I know la mo di chem ko feel no bayan on to la there is a space for her understand la so the first aspect the second aspect na yerla tatala nyala tum boîte zon pa ba ma sham dana nye tatala ma you understand I am malat zo pa ba ka la pasa la ka mi no bien hal ka ta bo hal nto no amra ka ta zo pa anu ka fu to ko ta ba jilma dan da ce ka sa shere ka ta zo pa ba mal yiko
But is that the powers of Maranium to Zodo work for not at all. At Zo Pabayen until ye decent woman, be so when your woman or young, because Banam Mitaba. Bon Guarma, but Miso comes out her life or younger. Zala ba no ma unwakaba wumso, Zala ba no ma unwakaba wumso, Zala nye wumser song, Zala nye wumser song, Kaboti were to so duma. You understand? So be kanata yala, Mbeza ala, Tamin Biaka Zangora, or Belan or Cabian or Cabian or Dundona Pambala, Tiambo with Table in Yaban Guanchin. Cabana Pachanta La Pao and Tibotus Odo. So, Pama at the Cavea to Zopama Bani and Kuru. So, live a life come, O Zorla Otuzu. Oida to Zopa because o Mimino Kunan Caravan, Bano Yan Canata Kurokoida nu Carapune. Those will be some Pama at Doma. Doma but that leafy, Pama but that leafy, Pama mean Otuzo Pama and that Pama leafy. You don't Kunyamia, Cab at Zopamo Chang, and to Boalefi Lore. One Cababora, Benjila. Soban zangana na bata tama chang ko ta pi go mbwar shele ka ba bwa de logre ka kana te yela ka zan logre ma taba ni no karanne a pa ma ba kayi ko de pune ka ban zo o chang nte lam ban bwar sha ban bwar mana nte ta kay nin kurana pa ta le fiema so pa ngom mini otuzo pa ngo do yil ka ban ngun jian so ata ka ven yelanga banno yan kara ka ida kayi ko shel de okay so bro sama de la kane ama nu ko yel sham yam ni ambo hasham tun ku tin yar shel moza ha in terms of sauta be yuran romance and everything ngoma ye to awe kama lelamo ma zasa dimbe bien mo ma nyara de pindia te dum subshi te be ma shi ne kare pinna de certains le loche pour mbalama so kawula karipum dimpum bien wala ka nan kare de tai don't to tai you understand anyeta manama sometimes the year love sana because the people want to corporate la ba manam lifestyle katabi debse ka corporate te banam the lifestyle so te manam bambe yansi banan tu na banan de be yinsi be be durmin be danam dur sapta ka ba be nyara onyiro manan nan de ma jaisa ne ko kundo yil onda nyiro manan nan de shala dan ko en nan da o ma ba che petu o ma ba che brezia o ma ba che kaduda o ma ba che kan wonan da ayen nyam ka bima gba corpor le from be bima yishukuru kuna ka yi uniform nan baba dele ko nya kama no ai za nan tira ko yishukuru na men pa ate ne ma dele no sa vie ka te chan do sa kul do ye la ko yambi baro yishukuru na ko ma ye go liga laba ka per go jinjam laba ha ngi sa yishukuru labna ka kan gba mo ne ye ba agaya anko non do sham ko nyarma la ko en yi charla na conclusion o charlo zo style shele kan yoro anya an chira zo o sham a yare chew ka zakku le baba ka chermo de ba yuge ko pata zo bi dabla an chan baba lan san ko ye baba la ma no chemo o baba ne cher shamla nyamna onu tumno tumasham kamino ku shi lo yinga ko bima mama jiona ente yolo braza ala awuma do yetwa wene wula wene zongo chano te chema o yele ba mala no chimo an chersham kambo bi mara bien kan yala te sabon mi gba sore bo yunu bi mo chere that is it kama man chere tana che baba den de kan zoma blan chere baba mo ko nya kama ya mala kan njiroma so te manama bana meta be ponse ma yikopa ai kunna na ta doka ju kuna ko tijiya halo na kabukata ko nyara an dugura sasha an dugura it matters you understand na an dugura sham it matters oi zan la zona oi kuldo bam paka okay bro a final take on this particular issue man, it's a broad topic so we'll get another day kat labna antla lab yulala yeto ma kama dole aspect mo mati
ti yɛli ti na min discuss li kpɛŋŋo tin kuli yɛli ti zo paɣaba maa bin ʒi duɣubu shɛm so a fana yɛltɔɣa ni ku nyɛ shɛm ninsalinima nyɛ ti yɛli sarigi ti pirinim maa ban ni je suli ti bɔra di yɛn niŋ shɛm ka biɛhigu viɛli ti so kam zaasa kan di yɛn ɛɛji ti ninkura ban ti tiya ti deeya a fa shɛba ban lɔra amiliya nima ka bi encourage all the sects in northern region either from Al Sunnah community that's Ambariya Al Sunnah wal Jamaa that's Afa Basha na zami o jing ti talŋo ka bi kpa marriage counseling committees binan kula hagum mɔni amiliya bakwai dibata hadiri kwan biɛn gbadiri nyɛla biɛla zuŋɔ man bii n bɔŋɔ maa di wurin daŋ pam di chɛmi ka ti bi tooi wumsiri bihi maa sɔŋni tabi hali ti zaŋɔ kulisi doo yili a mi tammi ni a biɛli bia yi kuli doo yili ka yina yɔnyɔma di tabilirila yi daŋ maa a gba bia ni tooi nyɛ bipuɣimbila ka a bia ŋɔ a ku kpɔɔ bakwai o yimi di saa o ni di chaŋ la di ni tabili so ti lihimi ti wumsiri ti bihi maa shɛm saa shɛli o ni yiri yiŋa asiba saa shɛli din tu ni o kuna o ni yiri yuŋ asiba yuŋ saa shɛli ni o ni kunna saa shɛli ka ti lan zaŋ ti zaɣa niŋ bi sabtanim ni di ni gbibiri doo ni suɣulo a bi waha bia di ku be kawula di tu ni a ʒiya di ku chaŋ di zo kan ɛɛji ti manim maa ban lambi na biɛni bi kpaŋ bi maa bia shɛba ban na nyɛ paɣa zilima ka be bi manim mini bi pirinim sani biri lihi ni bi yihiri ba la halli bi bɔrila din yɛn viɛli ti ba biɛɣuni ka bi gba si dɔɣi ka bi bihi maa gba si ti gbubi ti ba ni ku yɛn zani shɛm bala maa and I thank you so much for giving me this opportunity. Ngbani zan kpe ka puhi kpamba ayi maa ni bi nyɛ saha ti o kpɛna ti duu ŋɔ puuni ka ti zaŋ anfaani din biɛni zaŋ ti sambani ni maa n mi dihi tabili yɛ bin kuli tɔɣisi biɛli shɛli ŋɔ maa di nyɛla din yɛn niŋ biɛhigu anfaani ti ku tooi yɛli di zaa but at least tiyatara ka ti ku yɛli ŋɔ maa nyɛviya mi biɛni ka program ŋɔ ku biɛni n tihi anfaani kam din biɛni ka di tu ni ti zaŋ ti salo maa kpee di ti nyɛla ti yɛn kpaŋ ti maŋa n gili bo ban ni tooi zaŋ lala anfaani ŋɔ maa zaŋ tinya din ku biɛni nyɛla ti yɛrila ti ŋwana paɣaba din zoo ka ti ka sabtanim shɛm tin yɛri shɛli ŋɔ di bi sɔɣi yiri maman paɣaba ŋɔ ka dama lala biɛni so ti kpaŋdi ya ti manim maa doo kam bɔrila paɣa so ŋun mali sauta di niŋ ka yɛn maman mali sauta maa ka a yi dan ka gba an tooi tabi sɔŋ haali ka di ti labina domi doo ŋuna ti ningbuna puuni luɣu shɛŋa din zoo ka sauta yi ka ni ka a kuli yɛn sɔvili di niŋ very easy but as compared to paɣa ni bi su kom for 2 days o ku tooi ʒini miri amma doo ŋun tooi bi su kom bakwai and at least ka di nyɔm maa di kan lala di zuɣu ti kpaŋ ni ya ti manim ŋɔ maa jɛndi ka dama zaŋ yi zaŋsim niŋ yin gbubi ti duri shɛm di zuɣu ka a che niɛma yɛma lee zaŋ sɔŋ a duu puuni a birezia ka a yihi bahi kpɛ a piɛ to ka a zaŋ sɔŋ kpɛŋ ŋɔ din ni ŋɔ maa zaa ka viɛn yɛla bala kichin puuni ka chɛ ŋmana ka di ku ti kichin maa puuni di tu ni arrangeri binshɛɣu kam ka niri kam yi nya a sambanni ka a yi be neat o dola kana a biɛhigu shee ka di gba lahi be neat din yɛn chɛ ka o baŋni kama o jilima ninsali n ku nya amma ka a yina ka buro ni ku lukiri neat shɛm ŋɔ ka ti dolo ye ti kpɛ yiŋ ka n do n be sambanni paɣa n yɛma la ka viɛn yɛla n bala maa pam biɛni naawuni zuɣu ka n yɛra maa pam biɛni ka a mini o nyɛ zɔri ka a kuli bi mi o duu puuni saha kam yɛn mi ti shee sambanni ka yi nyɛ taba din ni mo maa zaasa yi paɣaba ŋɔ maa yi pam chɛ ka lala biɛni maa di zuɣu ti suhuriyami yi bɔm sauta ti yi maŋa din kuli yɛn chɛ ka biɛhigu maa viɛla n di yɛla yɛn liiga ŋɔ maa mankain ti ma lala liiga ŋɔ maa chɛ ka n zaŋ mankain namba taa quickly di niŋ ka a yi bɔri lala tabo liiga ŋɔ bee liiga shɛŋa din gari ŋɔ di mini jinjama zaaha ni zipilisi mankain nyɛla ŋun kɔhira mankain mini niɛma nyɛla din viɛli pam chɛ ka n nya chɛ n zaŋ mankain namba maa n zaŋ taa di nyɛla 024 214
1831 024 214 1831 abol man kan karanya delivery ka bora on to zan ya ma paga na ka gba te pag pargam am bor shele te table ndi ya drink mo eto drink mo nkwan yele biala shemnyame ai kunyule na anyi mama anyi feeling shani gbana pune ka anyi ka anwel le kar ku be nyam flavor ma ayel no so gba ko o mama di de tala de pune kana anchi de pansel du performance di nam ka ta kwan chang